Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza tariki ya gatanu ukwezi kwa mbere 2026 ikaze mu makuru yacu yo kuri aya manywa. Hanyuma rero nsuhuza abantu mwese mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mutwereka kenshi cyane ko muba mudukurikiye ndetse muri Canada, mu Faransa, Belgique n'Ubwongereza. Ikaze rero muri aya makuru mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi igikuba kiracitse, ndetse amakuru atugezeho muri aka kanya avuga ko uwitwa General Prime Niyongabo, uyu yari chef d'état major w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, hamwe n'abandi basirikare bagera ku 1000 biravuga yuko bamaze kuburirwa irengero. Ibi ngibi ndagira ngo mbabwire yuko muribuka ko kohereza ingabo ku gihugu cy'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo byigeze bivugwaho rumwe na bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, harimo no chef d'état major witwa General Prime Niyongabo. Ikindi kandi nuko abo mu mugambwe wa CNDD FDD harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe witwa Reverien Ndikuriyo ntabwo bumvaga impamvu y'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo mu minsi mike ishize uwitwa Reverien Ndikuriyo yavuze ngo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziracyari ku butaka bwa Kongo bw'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Ikindi cyagiye kivugwa kuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi nuko bivugwa yuko amafaranga bakabaye bahabwa ajya ku mufuka wa Perezida Neva cyangwa se wa Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Muribuka ko abivumbuye baka umushahara cyangwa se baka amafaranga bakora mu burasirazuba bwa Kongo bahawe igihano, harimo no kuzenguruka igihugu cy'u Burundi cyose n'amaguru. Hanyuma rero aya ni amakuru atugezeho uyu munsi kuri tariki ya gatanu z'ukwezi kwa mbere 2026, mu gihe n'ubundi umwuka mubi ukomeje gututumba imbere mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko no mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, ndetse bikanavugwa yuko uwitwa Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bw'uko isaha n'isaha hari amakuru yuko ashobora kwahirwa ku butegetsi cyangwa se yakurirwa coup d'etat. Ikindi witwa Keri Nkurunziza n'umuhungu wa Perezida Petero Nkurunziza yabuze ayobora kino gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko nawe ari muri abasirikare bashobora kuba barabura ibirengero cyangwa se bivumbuye ku butegetsi buriho muri iki gihugu cy'u Burundi. Twihuse mbere ko twinjira neza kuri inkuru nyirizina, reka mbanze mbabwire mu buryo bw'inshamake andi makuru agezweho tubone kwinjira nyirizina kuri inkuru. Reka duce muri Guinea Conakry mbabwire ko bidasubirwaho uwitwa Mamadi Doumbia, uyu nguyu akaba yamaze gutorerwa kuyobora iki gihugu cya Guinea Conakry. Urukiko rw'ikirenga muri Guinea Conakry rwemeje ibyavuye mu matora bigaragaza ko Perezida Mamadi Doumbia wari umuyobozi w'inzibacyuho yatsinze amatora agize amajwi 86.7%. Mamadi Doumbia yafashe ubutegetsi nyuma ya coup d'etat ya gisirikare yakuyo Alpha Condé muri Nzeri 2025, azayobora Guinea muri manda y'imyaka 7. Ku itariki ya 4 Mutarama 2026, Perezida Doumbia yavugiye kuri televiziyo ko Guinea Conakry yinjiye mu bihe bishya birangwa n'ubumwe bw'abenegihugu. Yagize ati uyu munsi twinjiye mu bihe bitarimo uwatsinze n'uwatsinzwe, ubu hariho Guinea imwe idatandukanwa kandi yunze ubumwe. Yasabye abaturage kubaka Guinea irimo amahoro n'ubutabera, abaturage kandi basangiye byose kandi yigenga mu bya politike ndetse n'ubukungu. Amatora yabaye ku itariki 28 Ukuboza 2025, Yelo Barde wabaye uwa kabiri n'amajwi 6.59 yabanje gutanga ikirego avuga ko komisiyo y'amatora yahinduye ibyavuye mu matora, ariko agihagarika mbere gato y'uko urukiko rw'ikirenga rutangaza umwanzuro warwo. Rero ari inshuti ya Perezida Paul Kagame yitwa Mamadi Doumbia, akaba rero ariwe ugiye kuyobora kino gihugu cya Guinea Conakry mu myaka 7 iri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashinjwa kwica abasirikare bagera kuri 32 ba Cuba. Guverinoma ya Cuba yatangaje ko igitero cyo gufata Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela cyagwemo abasirikare bayo 32. Abasirikare n'abapolisi ba Cuba bari bacunze umutekano mu butumwa bw'ibihugu byo muri Caraïbe bwasabwe na Venezuela. Cuba isanzwe kandi ari inshuti magara ya Venezuela, ndetse mu bihe bitandukanye abasirikare n'abapolisi bayo bajya gufasha mu bikorwa by'umutekano muri iki gihugu. Perezida Donald Trump nawe yemeje ko hari abanyakiba benshi cyane baguye muri iki gitero cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2026. Gusa yemeje ko nta musirikare wa Amerika n'umwe waburiye ubuzima mu gitero cyafatemo Perezida Nicolas Maduro n'umugore we, ariko urundi ruhande rwatakaje abantu benshi cyane nk'uko Perezida Donald Trump yakomeje kugenda abigaragaza.
yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbere yuko twinjira ku nkuru yacu, reka mbabwire ko uwitwa General Major Sultan Makenga, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za M23, akaba rero kuri wa gatanu yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yahuye n'imfungwa z'intambara kimwe n'abasirikare ba FARDC, ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'abazalendo zishyize mu maboko y'ingabo za ALC AFC 23. Mu ruzinduko rwa General Sultan Makenga yabahumurije avuga ko umuntu wese wifuza kwinjira ku bushake mu ngabo za AFC 23 afite uburenganzira bwo kubikora. Yagaragaje kandi ko abifuza gusubira i Kinshasa bashobora kwiyandikisha binyuze mu gikorwa cyo guhererekanya imfungwa kizakorwa ku bufatanye na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge nk'uko yagiye abigarukaho. Mu yandi makuru rero akomeje kuyavuga, mbahe ikaze ku nkuru yacu nyirizina mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 baburiwe irengero mu kwezi gushize. Aba basirikare b'u Burundi barenga 1000 barwaniraga mu bice byo mu kibaya cya Rusizi Ruzizi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baburiwe irengero mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Kuva tariki ya 2 kugeza tariki ya 9 Ukuboza 2025 muri ibice birimo Ruvungi, Sange, Beriki ndetse na Kiriba habera imirwano ikomeye cyane yahanganishije abarwanyi umutwe wa M23 n'ingabo za RDC zifatanyije n'iz'u Burundi wazalendo ndetse na FDLR. Uru rugamba rwatangiye kandi Burundi bufite ingabo zigera ku 20 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zahatakarije abasirikare benshi barimo abapfuye n'abafashwe mpiri, abakomeretse bihutishirizwa mu mavuriro arimo ibitaro bya gisirikare bya Kamenge, Tanganyika, Care Polyclinic ndetse n'ibyakira. M23 yemeza ko abasirikare benshi b'u Burundi yafatiye mu rugamba rwo mu kibaya cya Rusizi kandi ko izakomeza kubahiriza uburenganzira bwabo mu gihe bakiri mu maboko yabo. Inagaragaza ko izabafasha gutaha. Nubwo M23 itatangaje umubare w'abasirikare b'u Burundi yafashe, amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko barirwa mu magana. Tariki ya 4 Mutarama 2026 umuryango Foko duharanira uburenganzira bw'Abarundi by'umwihariko ahaburiwe irengero watangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 baburiwe mu kibaya cya Rusizi, bikaba bitazwe niba bakiriho, barafashwe muri cyangwa se baratorotse. Yagize uti nyuma y'intambara iheruka muri Kongo, abasirikare bo muri Kamanyora, Rubarika na Ruvunge mu kibaya cya Rusizi baremeza ko abasirikare barenga 1000 igisirikare kitazi iyo bari, ntibazi ko ari abasize ubuzima ku rugamba, ntibazi ko ari abatorotse, ntibazi ko ari abafashwe cyangwa se bakiri bazima, ati bakiri kuzerera mu mashyamba. Indi soko y'amakuru yizewe mu Burundi yemeza ko abasirikare b'iki gihugu kandi baburiye mu kibaya cya Rusizi umwaka w'1794, yo yemeza ko bose batorotse igisirikare kandi ko aho bahungiye atazwe kugeza magingo ayangaya. Ni makuru akavuga ko yitwa General Prime Niyongabo chef d'état major w'igihugu cy'u Burundi nawe ngo yaba yaramaze kwiyunga kuri aba basirikare, akaba nawe atarimo arahuza na Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi. Kaze kandi muri amakuru yacu akomeza kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko uburinzi bwa RDC mu nzitwazo agahishye Perezida Felix Tshisekedi ahorana guteshuka ku kurinda abanyekongo mu gihe ibibazo by'umutekano muke byiyongera bikabije mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. RDC bamwe mu bayobozi bayo bagiye bavuga mu ruhame ko kuba iki gihugu ari kinini byaragize uruhare cyane mu gukomeza kutagira umutekano imyaka irenga amagana, cyane cyane mu bice bya Kivu. Ibikunze kuvugwa cyane abayobozi batita uko bikwiye ku nshingano muri RDC no kugaragaza ko Kongo ari nini cyane ku buryo rero bidashoboka kuyicunga neza. Iryo jambo ni naryo Perezida Felix Tshisekedi akunze kwifashisha nk'impamvu y'ibibazo by'umutekano muke. Mu mwaka wa 2022 Perezida wa RDC Tshisekedi yavuze mu ruhame ko ibibazo by'umutekano igihugu gihura nabyo biterwa hanini n'ubunini bwacyo kandi ko ingabo zacyo zidashobora kandi gushyirwa hose kugira ngo zirwanye imitwe itwara intwaro nka ADF, umutwe w'abarwanyi bo muri Uganda ufitanye isano na Islamic State n'indi ikorera ku butaka bw'icyo gihugu. Ingabo za RDC FARDC zifite kandi abasirikare bagera ku 130 zifite ibibazo by'imyitwarire mibi, imyitozo mike ya gisirikare, imiyoborere idahwitse, ivangura rishingiye ku moko, ruswa ndetse no kwinjizamo umutwe wa FDLR ugizwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ku mabwiriza ya Perezida Felix Tshisekedi.
kwa Tshisekedi ku ngabo z'u Burundi uko amakuru akomeza kuyabivuga. Aya makuru kandi yakomeje kugenda atugeraho avuga yuko gushingira kwa Tshisekedi ku ngabo z'u Burundi umutwe wa Wazalendo abacansho b'Abanyaburayi ndetse n'ingabo z'ibihugu bya SADC Southern African Development Community byarapfubye kuko Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zavuye mu butumwa bwazo nyuma yo gukubitwa inshuro na AFC 23. Byatumye bamwe mu basesenguzi bibaza niba Tshisekedi yarazi neza ubunini bwa RDC mbere yuko perezida igihe yasezeranyaga kuzana umutekano, cyangwa niba kandi yarabimenye nyuma yo kugera ku butegetsi. Abandi barakibaza niba nta ntego yari afite ku butaka bunini cyane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo kuba RDC yaba nto yaba iri mu nyungu ze bwite. Nk'uko bavuga rero, umuyobozi ni umuntu uzi inzira ukayinyuramo kandi ukayerekana. Imyitwarire ya Tshisekedi hamwe n'abamukikije yerekanye ko ibibazo by'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitamureba cyane, igihe Kinshasa itagirwaho ingaruka nabyo. Mu itangazo ryatanzwe ku 26 Ugushyingo, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yavuze ko uturere twa Kivu twugarijwe n'ibibazo by'umutekano ari utuntu duto muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ni ku kihe kigero cy'ubutaka bwa kilometero kare ibihumbi miliyoni 2,345. Ati kuko ari abantu bamwe hanze y'igihugu ati bafata RDC ku buryo rero bworoheje, bavuga bati muri RDC harimo intambara. Abantu bamwe duha ikaze ati muri Kinshasa baratangara bagira bati ariko mbere yo kuza hano twari twabwiye ko hari urasana gukomeye. Iri jambo rya Patrick Muyaya, uyu ni umukuru wa diplomasi ya Kongo ndetse akaba na minisitiri w'itangazamakuru w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba rero rihamya ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi muri Kinshasa butigeze kandi butekereza ku mibereho y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'umuyobozi wa regiyo ya gisirikare ya 22 Brigadier General Edi Kapende muri 25 yavuze ko ntacyo bitwaye igihugu kuba abarwanyi b'ibiro rya AFC 23 bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko icyaba ikibazo ari uko bafata intara ya Katanga nk'uko amakuru abigaragaza. Brigadier General Edi Kapende unayobora ingabo muri Katanga yavuze ko nta mpungenge zikomeye cyane bafite mu gihe aka gace katarigarurirwa na AFC 23. Umuyobozi w'ibiro bya Perezida muri RDC Anthony Kinzo Kamore mu kiganiro na Radio France International yavuze ko amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC ari bibera muri kilometero 2,000 uvuye ku gihugu cyabo. Asobanura ko uturere two mu burasirazuba ari nk'igice kigenewe abanyamahanga, naho Kinshasa ari gihugu cyabo. Kuba kuri Tshisekedi, Patrick Muyaya, General Kapende Kinzo n'abandi nka Jules Alingete, mugenzuzi mukuru w'imari wa RDC, wavuze muri 2022 ko intambara iri kubera kilometero 2,000 uvuye i Kinshasa, kandi ko tubibona gusa kuri televiziyo. N'amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu yamara igihe kinini cyane usanga nta mpungenge bibateye. Uretse ingingo yo kuvuga ko igihugu ari kinini, indi ikunze gukoreshwa nk'iturufu ni ukwegeka ibibazo byose ku Rwanda mu rwego rwo kwirinda kugaragaza ko ubutegetsi bwa RDC bwananiwe gukemura ibyo bibazo mu maso y'abaturage. Burasirazuba bwa RDC bwabaye ikibuga cy'imitwe itwaje intwaro irenga 160, kandi bamwe bahabwa intwaro n'imirimo ya gisirikare ikorerwa i Kinshasa. Ibihumbi by'abaturage bishwe, abagore bishwe bagakorerwa ihohoterwa, abana bakinjizwa mu mitwe itwaje intwaro, mu gihe abandi miliyoni bahunze mu gihugu no hanze yacyo. Perezida Felix Tshisekedi kandi yaje kongera guteza ikindi kibazo gikomeye ubwo yahaga intwaro imitwe yashinjwaga ihohoterwa rikomeye cyane ku bantu kugira ngo ifashe FARDC kurwanya AFC 23. Bari bafashe intwaro kugira ngo barwanye ubwicanyi bukorerwa abanyekongo batutsi bwari burangajwe imbere n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni umutwe wa FDLR wahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, ariko wakomeje guhabwa intebe n'icyiciro gikomeye mu gisirikare cya RDC ndetse no gw'intwaro umutwe wa Wazalendo wiganjemo abasivili. Tshisekedi ntabwo yigeze kandi agaragaza ubushake bwa politiki bwo guhosha intambara no gushira amahoro akarere, kandi asa n'uwirengagije impunzi z'abanyekongo n'abenegihugu bakomeje kuburira ubuzima mu ntambara.
Ibyo kandi yakunze kubikora yitwajwe ko ibice byugarije ari bito cyane ugereranyije n'uko igihugu cye kingana, bigasa naho bidafite agaciro kuri we. Nubwo yumva atekanye kuko ari mu birometero birenga 2000 uvuye aho ikibazo kiri kandi kikaba bitamutera impungenge ngo abikemure mu maguru mashya, Perezida Felix Tshisekedi akoresha kandi intambara mu burasirazuba bwa RDC nk'impamvu yo kongera igihe cye ku butegetsi, nk'uko abakurikiranira hafi bakomeza kugenda bigaragaza kuri uyu mugabo perezida wa RDC yitwa Felix Tshisekedi. Hanyuma dukomeza tureba hamwe n'andi makuru atandukanye bakomeza kugenda avugwa, andi makuru aba akomeza kugenda avugwa hirya no hino. Hamaze gutwikirwa abarenga 20. Maramatsiko rero ko hatwikirwa imirambo mu Rwanda imyaka irenga 10 irashize. Gutwika umurambo wapfuye byemewe mu mategeko y'u Rwanda. Icyakora n'uburyo butaritabirwa, nyamara kandi bugaragazwa nk'imwe mu nzira zafasha kuzigama ubutaka bukoreshwa nk'amarimbi. Muri 2015 nibwo hasohotse iteka rya Minisitiri rigena uko imirambo izajya itwikwa. Impamvu ni abantu bapfa buri munsi bakeneraho gushyingurwa, ariko ubutaka bashyingurwaho ubwo butiyongera. Ni ibintu byumvikana nk'imibare y'ikigo cy'igihugu cy'Ibarushamibare igaragaza ko abaturarwanda 36,021 bapfuye muri 2024. Aba baba bakeneye rero aho gushyingurwa. Ikindi kibikomeza ni uko itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi mu Rwanda rigena ko ubutaka bwashyinguwemo bwakongera gukoreshwa nyuma y'imyaka 10 ku mva zidasanzwe bigasaba imyaka 20. Ni ukuvuga ngo ahashyinguwe abarenga 37,000 mu mwaka wa 2024 hazongera gukoreshwa muri 2034 cyangwa se 2044. Ni mu mwaka umwe gusa. Ubwo ntituvuze abapfuye muri 2025, abazapfa muri 2026, gutyo n'indi myaka. Gutwika imirambo ni mwe kandi mu buryo bwo gushyingura wapfuye bumenyerewe hirya no hino ku isi, ariko ni n'uburyo butinyitse kuko bukora ku marangamutima y'abantu. Si buri wese wakwihanganira kubona uwe bamushyira mu muriro uri ku kigero cy'ubushyuhe bwa dogere Celsius 1000. Hari ababikora kubera imyizerere yabo ishingiye ku migenzo gakondo cyangwa se ku madini, gusa abandi babibona nk'uburyo bushobora kandi gukomeretsa cyane amarangamutima y'abasigaye, mu gihe imitima yabo itabasha kwakira ko bari mu gahinda ko kubura uwabo, ngo banongereho no kubona umurambo we ushya ugakongoka ugahinduka ivu, ari bo rero bafashe icyemezo cyo kuwutwika. Inzobere mu mateka zigaragaza ko igihe gutwikira imirambo byatangiriye kitazwi neza, gusa bivuga ko nko mu bihugu nk'Ubushinwa byatangiye gukorwa mu myaka y'8,000 mbere ya Yezu, nubwo hirya no hino ku isi byatangiye kwamamara mu myaka 3000 mbere ya Yezu. Bivuga ko byahiriye mu Burayi bigakomereza mu burasirazuba bw'isi mu bihugu nka Aziya, bikabonera gutwira ahandi. Umuntu wapfuye mbere yo gutwikwa bitewe n'imyemerere y'uwitabye Imana cyangwa se umuryango we, hari ubwo imihango yo kumusezeraho ibanza igakorwa mbere yo gutwika umurambo. Umurambo urasuzumwa bakabanza kureba niba nta byuma uwo mubiri ufite nk'imikufi, impeta n'ibindi bishobora guturika mu gihe cyo gutwika umurambo. Ibi byose rero bakabikuramo. Mu Rwanda iteka rya Minisitiri rivuga ko gusaba ko umurambo utwikwa bikorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se undi yabihereye uburenganzira mbere y'urupfu, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Abahindu baba mu Rwanda nibo bonyine kandi batanga serivisi yo gutwika imirambo nk'uburyo bwo gushyingura. Ubusabe bukorwa mu nyandiko cyangwa se mu mvugo. Hari abatangabuhamya nibura 2 bafite imyaka y'ubukure. Iri teka rivuga ko gutwika umurambo bikorwa hakoreshejwe ifuru yabigenewe, igomba kuba ifite amashanyarazi kandi ifite umuriro uhoraho ku buryo budahagarara, hakaba imashini y'agateganyo isimbura amashanyarazi igihe yabuze. Umuyobozi w'akarere kaho umurambo uherereye ashobora kwemeza ko umurambo utwikwa igihe nta muntu uwusaba. Iyo igenzura rirangiye, umurambo winjizwa mu cyumba cyabugenewe gitwikirwamo imirambo cyangwa se ifuru. Ntabwo rero byemeye ko icyo cyumba cyinjizwamo umurambo urenze umwe. Icyo cyumba kandi kiba kirimo ubushyuhe buri ku kigero cya dogere Celsius zirenga hagati ya 300 n'igihumbi. Umurambo kandi ugatangira gutwikwa. Iki gikorwa cyose kimara nk'amasaha 3, hagasigara icyakwitwa ivu
nubwo mu buryo nyabwo aba atari ivu ahubwo aba ari ibice by'amagufa, ati ku buryo bisaba kuyanyuza mu yindi mashini iyasya neza kugira ngo rero ahinduke nk'ifu. Ibisigazwa by'umurambo kandi watwitswe ku mugabo biba bipima ibiro bigera kuri 2.7, mu gihe ku mugore aba ari ikiro kimwe n'ibice 8. Mu Rwanda iteka rya minisitiri rigaragaza ko ivu ryavuye mu murambo rifatwa nk'umutungo w'umuryango uwapfuye cyangwa se leta. Abagize umuryango bashobora kandi kwemeranya ko ivu rishyirwa mu gikoresho kimwe cyabugenewe cyangwa bagabagabana ivu uko babyifuza. Ivu riri ku gikoresho cyabugenewe rishyingurwa ku irimbi rusange, irimbi ryihariye mu rugo cyangwa se ahandi hantu hagenwa n'abagize umuryango w'uwapfuye cyangwa se leta ku muntu wapfuye adafite umuryango. Nyuma y'imyaka 10 gutwika imirambo mu Rwanda byemewe, Abanyarwanda ntibarabiyoboka kuko bikorwa n'abanyamahanga bikajyana n'umuco w'Abanyarwanda batarumva neza iyi gahunda. Ubwo kutabyumva rero bituma n'abashoramari bagaragaza impungenge ko bashobora kandi gushora imari yabo muri iyi mirimo wo kugura imashini, ariko bakaba kandi babura abantu bashyingura muri ubu buryo bagahomba. Ubu serivisi yo gutwika imirambo mu Rwanda itangwa n'ikigo cy'Abahinde bo mu idini y'Abahindu baba cyangwa se bakorera mu Rwanda, bikajyana n'uko nabo rero babyemera. Babikorera abo bari basanzwe bafite irimbi mu Rwanda mu kagari ka Murama, umurenge wa Nyamata, mu karere ka Bugesera. Ni imirimo yakorerwaga mu mujyi wa Kigali, aho Abahinde bari bafite urusengero ari naho batwikiraga imirambo y'ababo, nyuma yo basaba kwimurirwa i Bugesera ahitaruye ibikorwa by'abaturage. Aho iki gikorwa remezo cyashyizwe rero ntiharagera amashanyarazi, ibituma rero imashini zakoreshwaga mbere zitajyanwayo. Ubu hifashishwa inkwi mu gihe hategerejwe amashanyarazi. Byumvikanye na leta bemeye ko bazajya batanga serivisi no ku bandi babyifuza, yaba abo mu mahanga cyangwa n'Abanyarwanda. Muri 2024 muri iki gikorwa remezo hatwikiwe imirambo y'abanyamahanga 13 kuva muri Mutarama 2025 kugeza mu Gushyingo 2025 haramaze gutwikwa indi 15, harimo n'umurambo w'Umunyarwanda umwe. Igihe yasuye ahatwikirwa imirambo mu karere ka Bugesera, ati twasanze Manirafasha Islo utanga serivisi zo gutwika imirambo adusobanurira byinshi cyane. Ati kuri imirimo ni umugabo umaze imyaka 10 akora iyi mirimo. Mbere agitangira abantu babanzaga kumwishisha, ariko bageraho bamumenyera. Uyu munsi ni akazi kamutunze, akorana umurava, karamutunze kuko kamufasha gutunga umuryango, ndetse inzu ye, moto n'isambu ahingamo nibyo agakesha. Ni akazi yarangiwe n'umuyobozi we, bari baziranye baraganira, abanza rero kukamwumvisha. Ati ku munsi wa mbere hazamo ubwoba, ariko iyo uri kumwe n'abandi ati burashira, keretse ubaye uri wenyine. Ati twaramuteruye, ati ndacanira ikintu ati kigoranye, ati ni ukumuterura, ati ibindi byo biba byoroshye. Atabazanye umurambo mu gihe amabwiriza asabwa yose yakurikijwe. Manirafasha Islam yavuze ko hari igihe babanza gusezera umurambo ugashyirwa ahabugenewe, imihango yose yarangira akazi ka Manirafasha kakaba karatangiye. Ati turamuterura tukamushyira aha hejuru, ati ku gatanda, ati haba hariho inkwi, akazi kagatangira. Umwe mu bo mu muryango bamuha ikibiriti agacana uwo muriro, bisa no gutangiza igikorwa cyo gushyingura agakongeza bikaba. Muri iyi mirimo kandi ati hirindwa ingaruka zagera ku baturiye hafi y'aho biri gukorerwa, no kwirinda umunuko w'umurambo uri gutwikwa. Manirafasha ati tubanzaho inkwi, ati hejuru yazo tugashyiraho kandi umurambo, ati hejuru ye tugashyiraho izindi nkwi, atushyiraho amavuta yabugenewe atuma umuriro waka, ati bagashyiramo n'utundi tuntu dutuma rero haza umwuka mwiza. Iki gikorwa kimara amasaha 4. Manirafasha ari kuri iri tanura ari kumwe na nyir'umurambo ategereje ivu ry'uwe mu mashini ati zabugenewe ho. Iki gikorwa rero gishobora kandi kumara amasaha agera kuri 2, ati bitewe n'ingano y'umurambo watwitswe n'ubwoko bw'imashini yakoreshejwe n'ikigero cy'ubushyuhe. Manirafasha avuga ko iyo umurambo umaze gukongoka ushaka ivu ry'uwe bamwongereraho nk'isaha irenga kuri ya masaha 4 ryavu rigahora. Ati iyo umuriro uzimye dutangira kandi dukuramo amagufwa iyo ryo vu. Hari utuntu twabugenewe kandi dukoresha tuyakura mu makara asanzwe. Aya magufwa niyo asigara rero abasa n'umweru aba agaragara.
uhabwa serivisi muri iki kigo yishyura ibisabwa byose kugira ngo umurambo utwikwe nk'amafaranga yishyurwa imodoka igeza umurambo aho utwikirwa, gukodesha isanduku yo kuwutwaramo, kugura inkwi zo kuwutwika, amavuta akoreshwa mu muriro, ibinyabutabire bifasha mu kwirinda umwuka mubi, kwishyura abakora icyo gikorwa n'ibindi. Igiciro cyose bitwara kigera ku bihumbi 350 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni igikorwa Abahinde kandi batanga nk'ubufasha kuko bataratangira kubikora nk'uburyo bw'ubucuruzi bwinjiza amafaranga. Biteganyijwe ko hazashyirwa ibiciro mu gihe imashini zabugenewe zaba zageze n'amashanyarazi yahageze. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yagaragaje ko umujyi utuwe cyane kurusha ahandi mu Rwanda gushishikariza abantu mu buryo bwo gushyingura imirambo ari ingenzi, ariko Abanyarwanda bakigishwa banatwarwa gake kuko ari ibintu bikora ku mitima y'abantu nk'uko Emma Claudine Ntirenganya yagiye